Difu kita strom by song boys hostel along waiting set kangpu. Singhasan constituency ki parlo disobai pen sani lang sodak toar ke heno jograt thurpak. Difu lurulang solong aniwang ke choa hiti Karbi autonomous council CM tuliram ronghang ari deng pen kangpu. Kardom kadni sabita thanbang niliarun lekthe non bitang ton pen arjiktha 20 b NCRP abatum pen difu gita strom vaisong boys hostel along public waiting set kangpu pona berta kadni sasa hemalong berta nangle 20 b NCRPF commander RD Jenny Anal ahin pen public waiting set ingpu pon si mai dapadopon labang so amai long gita strom angkang malom SGB rong asar la pen rong ara tum chitong dun renti alira champi dun renti 20 b NCRPF commander Jenny Anal pen prabjin pen difu gita strom along solar light menang paleji pusi mai long lam the chak tekang pusi buta repten long. For organizing this civication program, the officers in charge of the company or the commandant should go to spot and ascertain the necessity of constructing either toilet or waiting shed or cycle shed. So accordingly, I have deputed some of my officers to go to the interior part of this Karbi Aglong, and as per the report, they have sent these proposals, and one of my friends who approached me in favor of this village because he was telling that one waiting shed is very essential in the Gita ashram because there is a small barrier where the auto are flying. The passengers are not having any place to take shelters during the time of raining. So accordingly, I came here on the spot and I took him along with me, and we have come to the conclusion that the construction of one waiting shed is very essential for the people of these needy villages. So in future also, CRPF is such an effort via the public force. We are looking after the needy villages in terms of transportation. Singhasan constituency ke parlo saini langso pen chiri langso ingleng arong adak langroi ke kap jia phaning kan plikep phokep soselo dolong kawia jok rongara tum kisunga pothak rong thoma me kara tum pherang kiat kahumri dama hu thurpak pen kisung alam nang chathandun renti rongara tum ningkan kisung ki phonang alam thenang ke thandun ateng ke vote kere ka hut bang chot pen pini arni anda Singhasan constituency IMAC ap phan theklong le pin lapen nituma phanang chinek chot sarkar pusi rongara tum pen akbai tipon Jongsi MLA kilik aprang kaching tur awar sainang pali tekhe pute non kibang ji MLA kilik ke vote pitekhe pusi rong arara pante ningjedur lason si Singhasan constituency arara phan kelang ke pangkre IMAC mate yam amor singh ki so apan ke non kebang ji kilik ke chirapdun tekhe pusi rong arara pante ningjedur lo इसमें जो लपुसन से लाना नहीं कॉन्फ्रेंस में सरकार आना पेन केराप कितु abang no anda cisik seret si niltum penang kisung polo karbi karba akhe nitum ci hala nanyi kedam nanyi ke klaim kedam nanyi porsi lake piniar ni jong senang lang le bute nitum sani lang so bate ciri lang so arong ars me bhut ta jog tung tedet lo satu war se read jai read ala bangsa tuwar ben si piniar ni sme read jai dam lo pinsu arlo kidu ke plang heme jang res medang bom lo sme sorkar anat pen ke icet nang lang ledet lo Karbi autonomous council special package pen kuti ki thoma tangka panong si difu lurulang so hitia hem ki kim kirang ka patang ponsi Karbi autonomous council CM tuliram rohang ari deng peng aniwang ke choi hiti ingpu pon lo lurulang so irui pen ke choi hitia long han pharwo mesen ahan ka chunam long la pen dawai PPP na han ke jora hiti lo nongnom ka chathangklong a hitia phan Karbi autonomous council special package pen kuti ki thoma tangka panong si hitia hem barpi barso kajitia hem lang kipali hall tiles la pen room throkner kep rai si kikim kirang tang patang ponsi arniwang ke choi ti kang pupona long Karbi autonomous council CM tuliram ronghang MP Horan Singh Bay yam Mongol Singh Timung Difu municipal board chairman
rakro lapen ke thege dinga tum chitong dun rin ti si lululang so ai ti kang pualong alir alon pidun ইয়াত গুদাম আছে যেটা মানে ডেইলি মাৰ্কেটৰ নিচিনা আমি ইয়াত এইটো মাৰ্কেট কমপ্লেক্স এটা বনাইছোঁ আৰু ইয়াত টয়লেট বনাইছোঁ সেই গোটেইখিনিতো আপোনালোকৰ দেখিছে এইটো মই পৰিচয় দিব নালাগে গতিকে আমাৰ প্ৰায় 3 কোটি 4 কোটি মান হ'ব ইয়াতে গোটেইখিনি আৰু টাইলছ লগতে ড্ৰেইন আৰু পেভাৰ ব্লক গোটেইখিনি ইয়াত বনোৱা হৈছে মাল্টি কমপ্লেক্স এটা আপুনি আধা গিলা স্থাপন কৰিছে সেইটো কেনেকুৱা ইয়াতো 3 ষ্টৰী মাল্টি কমপ্লেক্স হ'ব ইয়াত ডিপু টাউনৰ নিজৰ পুঁজিৰ পৰা বনোৱা হ'ব বুলি কৈছে তেখেতসকলে যিটো GIA পায় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা সেই তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই পুঁজিৰ পৰা এতিয়া বনোৱা হ'ব মাৰ্কেটখনৰ পৰা আমাৰ কনচিলৰ ৰেভিনিউ কনচিল মানে ডিপু টাউনতো ৰেভিনিউ পাব প্লাছ আৰু ইয়াত যিবিলাকৰ বেপাৰীবিলাকৰ বিশেষকৈ ইয়াতো মানে আমাৰ পিটি বিজনেছমেনবিলাক যিবিলাক সৰু বিজনেছবিলাক ইয়াতে বহে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰায় ডিপু বাহিন্দাবিলাক ইয়াত বজাৰ কৰিব আহে ইয়াত ফেমাছ আছে যে ৰুলাংছ বজাৰটো যে অৰ্গেনিক শাক পাচলিবিলাক পায় তাৰ কাৰণে মানুহে ইয়াত আহে আমি এইটো আৰম্ভ কৰিম বুলি আমাৰ PWD মিনিষ্টাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে Jengkha KSC branch Jengkha Bazar Committee la pen Jengkha petrol post atum chelang si Jengkha hiti ke pang thira sai ke deng pona birta pherang ke pen birta nang pale West Karbi Anglong Jengkha hiti henok ke thinaya hiti lo la pen labang so hiti along kai kita ingthir vet pen ke padojia phan KSC Jengkha head branch ame pu Bilton ronghang la pen kongchun bang rukasen ti so atum chepatir pi pon si bang so hiti along kapang thir mate ke peklara sai klem pon lo lapen labang so hiti kapang thira sai along chirap dun Jengkha petrol post lapen Jengkha Bazar Committee atum chirap chuto dun si along tina kurat long tame dustbin mate aketer ke thapi hormu ron pon lapen Jengkha KSA branch ame pu Bilton rong hang pen kaning je pon ateng ke non e prang ke bang jilang arni pusitame mithang akulat atheng no chpang thir et jia phansi chuning ri padupon non malom so pora phan birtang muington ponik senang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo phi puthot birta long wangthilo kidam tang pre ni phai thong kebrai siarni tara langso Karbi people hola long Jambli Literary Foundation chipatir pi ponsi hirjir chalai chipatya nong e lapen Karbi hirjir achata long achiklo janwang kemena hirjir anong e ke pajir labangso hirjir chalai chipate la ke online pensi chapati pipon lo laso ke chapate along ke chengsia nong e la ke denarong asor songsar timung adon thu anong e joising hanse nijang Karbiang long lapen ke thomanong e khonsing be hamrana sora tumsi chapalong dun lo sonsi FB along Karbi hirjir achataya long achiklo janwang kemena anong e CC ingwai ponsi chiklo jon sirkep afarman nong e pipon lo hirjir chapate anong e Kepajira Mayalong Aluhiaman pen KCS Amaipu Chandro Singh Kro Yem Barim Surjo Rongpar Khogening Ti Sangpi Karon Hanse Pila pen Sar et Hanse Pendanglok Ongdung Lamet Lamchong Aphan Kaching Hona Bang Phubang Phe Tum Chitong Don Renti Kedamtang Preni Phaithong Kebrai Siarni Khorsing Terang High School Pathua Klamalong Volleyball Angdung Giti Ki Pathupon Abirta Pherangke Bisnulek Thepen Birtanang Pale Pray ni phai thong kebrai siarni ani kang sampor phai ke thoma porma lompen volleyball ka pathu angdung kiti ke pathu pon longboi club lapen bogajan club atumang bongsi pathu pon lo langboi aterana tumke thek muchot ajok bogajan aterana tuma phan parem ponsi ke hayanong e tangka suri cap lapen trophy chepalong pon lo lapen kerema tuma phan tangka suri pho lapen trophy lapen dojan boro best player anong e chepalong ponsi tangka suri hini lapen trophy chepalong pon lo Bangso volleyball angdung kiti ke pathua jai megalong alohi aman pen MLA Dr. Mumin EM Barim Jiwan Chandra Pathok MSc Mukut Mohanto Jayanto Saikya lapen ongdung ke thege dinga tum chitong don renti
Karbi Prime Time Bangla Ponsikang Ton Poiglo Dome Thakme Kurwang Tu